a ngwaneso ke a ratehang ke a tshepa hore o tla hopola hore ho ba Jesu a kgutle kgeraseng o fihlile Kapernaum moo a fihletseng setjhaba se sengata se setse se mo emetse. Mareka ha a bolele hore na Jesu o na emetse moo o na ruta kapa o na phekola. Empa seo a se boletseng ke hore bongata bo boholo wa batho bo ne bo sontse bo le gona moo bo ena le yena. Ke hona moo moo Jairus monna yane e neng e le e mong wa babuisi ba sinagoge ke ha a tla fihla itiela maotong a Jesu a etsa kopo ya hae e kgethehileng. Ya kgola ntse hopola ditaba tsena mona Mary le nga bua teng thutong ya 37. Ona etsa kopo ena e kgethehileng malebana le moradi wa hae ya kulang kwana ha hae. Re bone hore Jesu ha ka etsa potso ya hore na a ke wena na ya kopang thuso ho nna, empa o tseba hore ke wena o neng o hloka hore ke tlowe mona jwalo ka ha o wela lehlakong la Bajude na. Jesu o ile a re ho yena ha re hle re ye le wena ha hao. Jesu ha botsa dipotso tsa letho, ha mmotsa hona ke mang o nna hobane ke mang ya itseng atle ho yena. O ile a re ha re ha hao. Ha ba tloa ho leba ha Jairus ke a bongata bo ipontsha hore ha bo sa le morao bongata ba batho ba tsamaya le yena. Ke a kgola bo bue thutong re qetang re fetileng ho yona. Leetong lena le yang ha Jairus ka hara bongata bona ba batho ho ne ho ena le mosadi ya tsietsing eo jwale a ileng a fohla batho hore a mpe a tshware seaparo sa Jesu, mme mosadi eo o ile a fola hang ha Jesu a mo fodisa. Thuto ya kajeno e qala ha Jesu a se a le lapeng la Jairus. Empa mme jwale empa re kena ka lapeng pele re kena ka lapeng, ha ho entsela ditaba tsane tsa pheko ho mosadi elwa ya neng a na le phallo ya madi. Taba yona eo e tla etsa hore Jairus a shebe ka hlokolosi e kgolo, ka thata sheba taba ena e etsuwang mona. Taba eo ile ya makgahla haholoholo ha bona sefahleho sa mosadi ena, a bona se fetoha e ba mosadi ya felang a phetse le ka nnete ya fodileng. A bona ha botho bo kgutlela ho yena, a mmona sefahlehong sa hae, a bona ho phuthuloha ha hae ho fihla a bona hore mosadi enwa ka nnete morena Jesu o metsitse ntho e kgolo bona. Empa ya go santsana a nkeile tabeng yana mofuta ona, a nkile mosebetsi wa hore ke a ho fihla manqosa a tswang lapeng ha hae a mmolella hore moradi wa hae o se a ba siile, mme ba e beile tjena ha o sheba temana eo hore moradi wa hao o shwele, moradi wa hao o shwele. Mme ba ke ba re ho yena, ba bile ba re ho yena o sa kgathaletsang moruti. Ke temane ena 35. Moradi wa hao shwele, o sa kgathaletsang moruti. Ka mantswe a mang ba re ha o sa le thuso hore o ka hlola o bitsa Jesu hobane ho fedile ka bophelo ba moradi wa hao. Ha o hloke letho hore o hlahetse letho hobane ho fedile ka bophelo ba moradi wa hao. Mareka o re morena Jesu ha ka hlokomela se ntseng se bolelwa ke manqosa a hao, empa seo a se boneng se bonahetseng ho Jairus ke seo Jesu a se boneng. Yena monna enwa e leng mmusi wa sinagoge o ile a bona ho tshoha
Jesu o bone ho tshoha ho yena ho hlakileng sefahlehong sa hae hore motho enwa o tshohile. A bona le a fellwa sefahleho sa hae se bontsha motho ya felletsweng ke kgotso hang. Mme Jesu ke sona seo a se boneng. Ke a tla re ho yena se tshohi. A re ho yena se tshohi. Dumela fela. Ke temana eo ya 36 qetellong ya yona. Se tshohi. Dumela fela. Ho dumela ke ho beha tshepo ka ho tiya ho Modimo. Yena fela ya matla ohle. Ka hodimodimo ho tse ka tshuwang. Ka hodimodimo ho tse ka tshajwang ke batho. Tshepa yena fela ho dintho tse ka tshuwang ke batho e se le hona ho tshajwa ke batho. Mona thutong ena mona thuto e reng ka mona kapa re e fumana ke hore re a kgothatswa hore le ha re bona eka mohlomong re bona le diphutheho tsa rona di iqepha, re bona batho ba babe ba bonahala eka ba atleha, kapa re bona ba haufi le rona ba kula, ba hula ka thata bophelong, mohlomong ke bokudi kapa ke dintho tse seng kae tse itseng, ntho tseo tse re tshosang, tse re kgathatsang, tse re tetebetsang, di ka tloswa hanghang. Ha rona ke hore re be le tumelo e felletseng ho Jesu Kriste, re be le tumelo fela e lekaneng hore re ka tseba mme Jesu o tla etsa mosebetsi o. Temana e latelang ngwaneso ya 37 e re, mme ha ka dumella motho ho mo latela ha e se Petrose le Jakobo le Johane. Ke lekgetlo la pele re utlwa taba mofuta ona. Re qala ho utlwa mareka bua ka taba ena bontsha moo Jesu a ka kgethang bana ba bararo kapa ba bararo ha etsa tshebetso, mohlomong bana ho ne ho qalella hore ho bona ho nyolohe, ho bonahale tholwana ya kutlwisiso ya hore Jesu ke mang. Mme ke lebaka lena ba kgethang ka hare bona jwale bana ho no nyoloha batho ha ba lekane ka dinako tse ngata. Bana ba qala hore ba utlwisise hore na Jesu ke mang. Mme mohlomong ona bona tumelo ya bona e qadile ho nka mothati o mong, e nka level e itseng ka hodimo ho barutuwa ba bang. Taba e tsena o ka e fumana hape ho kgaolong ya 9 temana ya 2 le kgaolong ya 14 temana ya 33. Ha re temaneng ya 32 a fihlela moferefere le ballang le ba bokollang haholo. Temana 38. A fihlela moferefere le ballang le ba bokollang haholo. Bana wena mmuhi, wena moreri, wena mmoledi, wena moefankgedi, le wena moruti, le wena mmuhi ya mametseng thuto ya letsatsi la kajeno, e ne le ba lelapa. E ne le ba lelapa le metswalle ya lelapa, le metswalle ya mofu. Empa mehleng eo re tsebe hore ho no bile ho hirwa batho ba llang, ho no ho hirwa balli le bona hore ba tle ba tlatselletse dillo tsa ba lelapa. Ho no hle ho ba bang ba bokolla, ba bang ba lla, ba bang ba hlile ba bokolla. Ha re temaneng ya 39 ya ba o kena a re ho bona le etsetsang moferefere mme le llelang. Thuto eo re fumanang mona ke hore ha se phoso ha batho ba hlabehile ka hare ho bona, haholoholo ba lahlehetswe ke bang ka bona ho lla. Ha o phoso, empa ho no ena le ballang, o ile ho na le ba bokollang. Taba eo
ehlile e supa hore bana ba bokollang ehlile ho bonahala ehlile wa utlwa hore na motho a bokolla ke ha o etsa jwang jwale ke ha etsa sehou ha di tjena ehlile ke motho ya hlileng a senang tshepo. Hona ho bolela hore bao ba seng jwale ba bokolla ke ba tumelo ya bona e leng tshesane e leng tshesanenyana haholo, mme ha bana monyetla bao ba jwalo, ha bana monyetla wa hore ba lemoha hore Modimo e ntse le Modimo boemong bona, o ntse a tletse lerato, o ntse a tletse mohau, o ntse a tletse mosa, mme mosa wa hao o tshwanetse o sebetsa ho bana ba hlahetsweng ke lefu, ebile ditaba tseo tsa hae di ntse di tswela pele le ho yane ya hlokahetseng. Ha hlokomele hore Modimo ke Modimo ho ba phelang le Modimo ho ba hlokahetseng. Tla hlokomela le yena, mme Modimo o tla hlokomela le yena ena ya a hlokahaletsweng. A ba hlokomele le yena a hlokahetseng mmoho isa le bona bana ba setseng ba lahlehetswe, Morena Modimo o tla ba hlokomela. Ha re temaneng ya 39. Ngwanana ha shwa o mpa robetse. Ke karolo ya bobedi ya temana ya 39. Ngwanana ha shwa o mpa robetse. Ha motho a utlwa temana ena e bolela tjena, o tlelwa ke potso. Na o shwele kapa o akgeile? Seo mareka a lakatsang babadi ba efankgedi ena ba e tsebe ke hore polelo eo ya Jesu e supa matla a maholo a Jesu, e supa matla a maholo a teng ho Jesu, hore a ka phekola leo e seng e le mofu, a motsosa bafung, a phekola lefu, a tlisa bophelo. Ha ile bonnete teng hae, ha ile bonnete ke hore ngwanana eo o ne a shwele le ka nnete, o na sa kgeha. Bopaki ke bona, taba ya pele, lerata la balli le moferefere wa bona. E tla supa hore taba ena ba e bona e le nnete hore e fela a shwele. Taba ya bobedi, mantswe a manqosa ha a ya mane temaneng ya 35 moo a reng a fihla mana bolela hore moradi wa hao o shwele. Ehlile moradi enwa o na shwele. Se neng se dumelwa ke Bajuda ke hore ha motho a eshwa, o tlohile ka hohle ka hara monyako wa bophelo, o ikela ka kotloloho ho ya dikella lefifing le bitswang dihele. Ho ne ho dumelwa jwalo ka Sejude. Anthe seo Jesu yena a se rutang mona, yena ke hore lefu ke boroko, moo ka letsatsi le leng motho a tlang ho tsoha. Ditaba tsena o ka di fumana hape di bolelwa ke moapostola Paulus lengolong ho ba Thessalonika, kgaolo ya 4 temana 13 le ho isa temana 14, moo a reng, bana beso, ha ke rate hore le ka hloka tsebo tabeng ya ba ithobaletseng, le tle le ske la hlomoha jwalo ka ba bang ba senang tshepo. Hobane ha re dumetse ho ba Jesu o kile a shwa, a ba tsoha le hona, re tshwanetse ho dumela ho ba ithobaletseng. Modimo o tla ba tsosa ka Jesu, mme a ba hlahise le yena. Ka lebaka lena, moo ho isitsweng ba hlokahetseng ho ya ka Bajude, mona moo hiswang batho ba hlokahetseng e leng mabitleng, ka sekgeri ke tulo eo, ke yona ena e lentswe o tla fumana sekgweng ho hlaha lentswe na symmetry. Ke yona symmetry ena ke sebaka sa batho ba robetseng. Ke tlasa ntlha yana ena ya hore
hantle seo Jesu a se boletseng jwale ke hore bao ba robetse mme ka tsatsi le leng tsoha e tla ba teng. Ha re temaneng 40 ba mo tsheha. Hopola hore ha o bala Mareka kgaolo ya 3 temana 21 ba habo Jesu ba ile ba tswa ba re ba ile mo lata hobane ba re e ka nna ya ba ha sa ikutlwa, bana ba re ka nna ba ha hantle kelellong, bana ba nahana jwalo hobane ho no bua ka taba ya hore ha sa ja, ha je letho, ha tshwantse ho ja setjhaba se sengata haholo, ba re ha ke re molateng mohlomong ha sa ikutlwa. Mona ba mo tsheha tjena, ba nana hore o tlile tjena a tla wa mane Kapernaum a etla le ntata ngwana enwa a tletse tshepo ya hore ngwana enwa o robetse fela, empa a ba fumana o a shwele jwale o ntsa re ngwanana ha shwa, jwale ba mo tsheha. Ba re pitso ke hore na Jesu o entseng ka ditsheho tseo. Potso e re nang le yona ke hore na Jesu o entseng ka ditsheho tseo tsa batho ba mo tsheha. Ho tsheha ho ha bona ho Jesu ha wa re letho. Ho tsheha ha bona ha wa re letho ho Jesu Kriste. O la tseba hantle hore ngwanana enwa o na shwele mme o tla phela. Na tseba hantle ngwanana fela e le nnete a shwele mme o tla phela. Jesu a ba ntshetsa ntle kaofela, a nka ntata ngwanana le mmae le batlileng le yena, mme a kena moo ngwanana a robaditsweng teng. Dinako tsohle wana moye motle Jesu ha a etsa mohlolo, o na etsa mohlolo batho ba le bangata ba ntse ba shebile, empa mona o ba ntsheditse ka ntle ka lebaka la lerata la bona, haholoholo bao ba bokollang le bao ba neng ba bonahala ba hloka tumelo. Le ka ha ho hloka tumelo ke sitiso e mpe, ke tshitiso ya eng kapa eng e mpe tshitiso eo. Ka nako tse ngata ba etelang bakudi ba ba fumana mohlomong disepetlele kapa ba fumana moo batlang teng, ba fumana motho a kgathala matla gatshi, re ne se re lahlile tshepo. Ho hloka tshepo, ho hloka tumelo ke tshitiso e mpe ho seo Morena Modimo ka se etsang ho motho eo. Jwale ha re ente mane 41 a tshwara letsoho la ngwanana a re Talita Kumi, ke hore ngwanana ke re ho wena tsoha. Mantswe ana a Jesu a buileng e ne le a puo ya Se-Araime e leng puo eo e neng e le yona e buang ke Jesu. O re ho yena ngwanana, Jesu mmitsitse ngwanana kapa konyana, hobane hore Talita ka Se-Araime ke ho bolela konyana. Re konyana jwalo ka lentswe le Talita le bolela. Barutwa ba bang bana ba maketse ke se etswang ke Jesu hore a ka siya bongata ka ntle, a kena ka tlung eo ngwanana a shweleng a leng ka ho yona. Ebe ha a fihla a bue mantswe a supang lerato le lekalo, ngwanana konyana a bona mantswe a Jesu ha ya moo e le mantswe a qenehelo, mantswe a lerato, mantswe a mohau. Bana ba rena ebe hobaneng? Hobane Jesu o na monka ehlile moradi wa hae, ehlile e le ngwana wa hae. Mona Jesu o na nka ngwanana enwa a le bohlokwa jwalo ka mang kapa mang. A mo bona ka leihlo la lehodimo hore ngwana enwa o bohlokwa lehodimong moo ho leng teng. Mme re be re tsebe hore re ithuta taba ena ka hara tikoloho ya mofuta ofe e neng e etsa jwang ka banana. Seo re ka ithutang sona mona ke hore tikolohong ya bona eo ya banana e ne se batho ba bohlokwa ho hang. E ne se batho ba nkuwang e le ba bohlokwa. Ho tloha ngwanana a le dilemo tse 7 o na sebediswa dihora tse ka etsang 18 a sa phomole.
bana bana ba kgeswa ba banana haholo tikolong tse eno, tikolong yana eno eo Mareka a bontshang a rutang ka yona. Mme Jesu mona ke mo a phahamisang boemo ba ngwanana ka moo lehodimo le mo tadimang ka teng. Temana 43 a nto re ba fe ngwanana dijo. Ka morao ho tswa ha hae ho tsoswa ha hae kapa ho tswa mosebetsing o mokalokalo o Jesu Kriste a o entseng wa ho tsosa ngwana enwa, Jesu ha ka lebala hore jwale ba lokela ho mo fa se jwang. Mme o ile a laela hore a fuwe se jwang. Sena sohle se etsahetseng jwale ke motho a ka ja mme ba mo fe se jwang. Ngwaneso, thuto ena ya 39 e fella mona. Nka thabela hore thuto e latelang re tla bua ka tumelo, re hlalose ka tumelo, re tla nka dibakanyana tse ngatanyana re bua ka tumelo, re tle re bontshane hore na tumelo ke eng, e hlalohanya e tsamaya ka tsela efeng, e hlokeha hobaneng ha ile teng. Morena Modimo a re fe ditaba tsena, a re ekeletse ka hohle. Kgotso ya Morena Modimo e be le wena hlangwaneso, a re rapele. Ntate wa rona lehodimo, re a leboha ka thuto ena, re bile re lebohela lelapa la Jairus. Morena Modimo wa rona, e seka ke malapa a rona, re a utlwa bohloko bo tene bo le teng. Tata rona e halalelang, e ba le mmohi moo a leng hona teng, mme a elellwe hore e fela sena se etsahetseng mono, thuto eo e ka etsahala maemong ohle a bophelo ba rona. Re a leboha ntate, hlohonolofatsa ka Kriste mmoloki ya bokong jwale mehla sena bofelo. Amen. Kgotso e be le wena, kgotso.